Model Anganwadi Center sa Sahem Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aridengpen Kangpu. Kidamtang MEC kilikahut kithurdo na bangpu Joyson J Singreng ma Raikom Saikhia Rideng Kachingnang. Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen EM Richard Tokbiatum Arideng Pen MMIP along A Kisom. St. Xavier English High School classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Kardom, aprangsi Karbi Anglong live kilang araduan aphan. Karbi Anglong live abutung pen, Adap Abirta chithanam de aprang, ingdeng troxikebra trok, Independence Day Kardom nang pajiriglo. Kardom. Tang de pinya Adap Abirta ang ton pen chithanam senang. Kidam tang pai ni phai kri player ni dipu rong sopia long kedo Binapani High School patu aklama long Karbi Anglong Autonomous Council pen ki kimpon Model Anganwadi Center sa Sahem Kimrang patang ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen kang pupon. Bangso Amay Robinson Crow Assistant Superintendent Social Welfare Department pen Japonsi Maya long kachitong donaluhia tumaphan ke pachinia por en ponlo. Bangso Phi Madhuri Bora ICDS Program Office pen mai ki phalam the than pajirmi pon. Maya long aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dorsing Ronghang, EM MEC atum chitong dun. Model Anganwadi Center sa Sahem Kangpu ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM kaningje ponating ke Karbi Anglong la pen nijang Karbi Anglong along kicheng siapong Ladak Dipu Rong Sopi Binapani High School Patu Aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council pen Model Anganwadi Center Kimrang Ponsi kicheng siapong ingpu ponlo Lason thak thak si Karbi Anglong alo long pli LAC ke do long ta hum si Kimrang pon popusi ningje pon লগতে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰৰ আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ জুৰিডিকশ্যন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত লৈ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মোৰ কলিগছবিলাকৰ লগত লৈ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰৰ ৰাজ্যক উপহাৰ দিয়া হৈছে। সেই মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰত আমি বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙত এটা LA সমষ্টিত 11টা বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে। বাকীবিলাকৰ কাম চলি আছে আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ আছে সেই অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰবিলাকৰ এনেধৰণৰ মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেই গোটেইখিনি অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰবিলাকৰ এনেধৰণৰ মডেল অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ। ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত টোটেল কেইটা অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ হ'ব? ইষ্ট কাৰ্বি এটা LA সমষ্টিতে বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু বাকীবিলাকৰ গোটেইখিনি হৈ যাব। News Report Karbi Anglong Live. Bokajan Police Station angkang Japra langsolong kedo Joyson J Singreng ma arta ningkan plikep lan yerkep ke damtang pai ni phai kreket homani Raikom Saikhia Rideng jingnang check pusi Abirta longdun Kidamtang MEC kiligahut Congress asong pen kache pati dun abangpu Joyson J Singreng ma Karbi Anglong alo non hejong amahang ketek Risim kangtang ki oda song Karbi United Liberation Army pen kachirap do pu kahon the jok Raikom Saikhia tum Joysong J Singreng ma apad neb ingnang dam check pusi Abirta longpon Joyson J Singreng ma ke kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council
kilik surihini rai inkore hinia hudla khain kora ko Giopani constituency along Indian National Congress a party pen ticket chepalong dun si MEC ka chepate dun abang khu iklo Raikom sai khia tum alang liphan Bokajan police station along ni phai krihinia ni thang det si pinam ka jua sai padopon la pen alang li KUL asong pen ka chirap du pu hondi si hem kang sam bi pon kom alang liphan ke dam tang pai pai ni phai kri ke thomani si Bokajan judicial court along ke ponji alam do la so job Bokajan sub division ang kang ke do pinangan ada datum ke la so alam ka julong pen thirik tet ason mate men mang hu prong prang ason man det lo a hok pedalam kachini thupe meji aphan non Raikom sai khe atum kaju pater tok asai padobom lang Bokajan pen anantirang Karbing Long Live Lakhain kora trok Duarbaguri MEC constituency Deitor Bhomtiar ni ke chohi thialong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen EM Richard Tokbiari Deng Pen Construction of Market Modernization and Improvement Program T Hek Pen MMIP along A ke sompon Bangso Market Modernization and Improvement Program ati MMIP along A ke sompon along Chitongdun Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, EM Richard Tokbi, Local MEC Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Dalamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Deitor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi, Duarbaguri Constituency BJP Amaipu Sunaram Singnar, BJP Mondol Kongchunbang, Daniel Terang Lapen, SDB, GB BJP, Asong Along Claim Rapet Atum Pendanglok, Pinangan Atum Chetongdun. Bangso long eke sompon along MLA Dr. Numal Mumin pen kaningje pon atingke Deitor hithialong Market Modernization and Improvement Program ati MMIP ke Assam State Pensi Scheme ding ponlo Lapen laso scheme afan kuti ke thomatang ka panong ponsi long e somponlo Lapen prabjin pen ot pon poputa ningje pon Halapu Deitor rongbong khat de huri lapen diring atowar pise tami SOPD scheme pen atowar kasemar ponji afan Siding ponlo lapen prabjin pen SOPD atowar setami claim pon poputa ningje pontu lapen lang parpan ade long setami kahe nopi ga jok rada tum ka chelengki sung donang lo lasi prabjin pen ot pon poputa ningje pon পৰিৱৰ্তন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো ৰাইজে দেখিছে আৰু ইন ফিউচাৰ that the rapid changes will take place in Karbi Anglong will not go backtrack, it will proceed forward. Sir, Deringot cha rasta banaisile eloke aday howa nai. Deringot SOPD percent hoy jabo to raining season ase. Election agot aday hobo boli eloke howa nai sir. Election agor ami kurisile. Election arambo korisile ete complete hobo. Ledger rain stock borokhonot banai dile 2 মাহ ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব 2 নম্বৰে কাম কৰিছে to hoy jabo আৰু এটা আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ একটু আপাৰ দেইহুৰি লগে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আছে নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব প্লাস দলামাৰে যিখিনি বৰগুৰিৰ পৰা হতে বাকি থাকিছিলে টাউনৰ লগে এইখিনি ৰাস্তা চেংচন দিছো সেইটো কমপ্লিট হ'ব লাপাপান যোৱা ৰাস্তাটো ব্ৰিজটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো নামত আহিলে বহুত ব্ৰিজ আছে বহুত ৰাস্তা আছে আমাৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈছে আমি 6 বছৰ চলাইছো তারপরে 69 ইয়ার্স তো কোনে চলে আছে আপনাদের তেখেতসকলে নিউৰিলে বাৰু যদি তেখেতসকলে ঘূৰি থাকে আপুনি কিবা এটা হ'লে চাগে যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰক 2016 মে মাহৰ পৰা আমি চৰকাৰ বনাইছোঁ তাৰ আগৰখিনি কম্পেয়াৰ কৰক বোকাজান LACটো আৰু 2016 মে মাহৰ পৰা আজি ডেটলৈকে কম্পেয়াৰ কৰক আপোনালোকে আকাশ পাতাল চাইছে তেখেতসকলে দিনৰ অকল ডায়লগ বুজি আছিলে আমাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলি কাম হৈছে ইটো কামৰ কাৰণে ইটো পকা ৰাস্তাত আমি থিয় হৈ পেলাই কথা ক'বলৈ পাই হয় না News report Karbing Long Live Kidamtang pai pai ni phai kre player ni Adap por phai ner kepra achitim apor malom pen azadi ka amrit mahotsav ke talon long pache tondun si Greater Dipu Bazar Committee pen Dipu Press Club atum chelangsi bai ke pache jengpon Ingdeng trok sikep rapho azadi ka amrit mahotsav ke talon long pache tondun si
ningarong kachipi lapen kapache thangji aphan pura kidam tang pai ni phai kriplia ni diphu rong sopia long hum pharo isi so se a bike pen kache jenga sai ding pon bangso long diphu press club amai phu borsing rong phar lapen greater diphu bazar committee a chairman prodip ingleng pen japon si bangso bike ke pache jenga sai ding pon lo diphu press club asai hema theng no pen pang cheng pon si rong khilan na pen karbiang long autonomous council cem dr tuliram rong thanga phan chitong dam si bangso ke pache thanga long rd gp pon diphu press club amai phu borsing rong phar pen labangso abai ke pache jeng pon alam the arju pon senang News report Karbing Long Live Karbia khai sitami isi khai kang thim lapen ili karbi elami ki sitami kai ke pache thangver ji aphan karbi lamet amaya tum sitami do de sang si pensi sai deng pon bomlo Lapuson si kedam tang pai ni phai cricket homar ni le thota langhin hawara long sitami karbia muluk penangan do Karbila mera maya ro ke denga mai padok ponlo bangso mai long aluhia man pen karbila mera mai tiripi amai kong chun bang joysing tokbi ni hang longri karbila mera mai kong chun bang khor sing ingti mai phu dhon sing terang sar sing ingti lapente ongdung man peng ke do tum chetong dun bangso mai long karbila mera mai jaipong ro sitami sing pontang lo sing ponde da phi puthot koson si ili karbi elam iki ke pachan mate ke pache thangji ma pu hai hui anparta karbi alam lun chomo mukha ko son pen sai ki claim ke dam pon si ke pachin thur unji ma pu hai hui alam chingki je than pon ke dam tang pai ni phai cricket homani labang so mai long karbi la mera mai chai pong aro apharman ki claim ke dam pon ji aphan mai thuar pu long sing han se la pen te kong chon bang apu ram sing te rang aphan si pek pon lo ni pilam ne sing hon chenam kardom kasi karbi lamet amai amahang ke theke pharu krisir kebra thokebra thok aningkan theripu ingkara thoksia ni lasi karbi lamet amai ini ani an ke ndang olo karbi lamet amai atiri pi amai anparta longri amai sitame dak nihang longri amai ke dak longnit pen pu parokwa haranghat pen pu lang loksu hawar an si nihang longri pulo lason si nihang donsuri ke dimapur pen ha silonijan hawar an lo nihang donsuri longri amai ladet pen nilib longri amai dulo lason si kolong kopili longri amai bisonat Karbi lamet longri amai Kamrup longri amai Meghalaya longri amai lason du anparta karbiang long along autonomous council long ingkoi rak thok ang hoi du aso ingkoi rak thok ang hoi mate constituency along langhin along anani pen ke ananingkan pente karbi lamet amai avela lasi halaso alam komat hasida tata karbiarat tumdu adang jaipong hawar pen senglok adunai penang hawar along karbiarat tumdu sidak sitame karbi pilam lamet lamchong apan kacing honara tumdu lasi halaso alam matasi abdi pidam si pinidak jaipong hawar longda karbi lamet amai aru amai nang senglo lasi lason si pidam tangan ni sitame dhonsuri homostia long sitame ananingkan pergabela sa pininganingkan ang bong sengyat lo hadak sitame ason si haladak sengder pinon napu langhing homostia long abedara joni pising pondok langhin ben sarpang ring tikathar karbing long live pinya Adap Abirta ki lapo ansi kang tonik lo